Tuni ni sim som leli lamul kum sang ni la som ni lagup ni ko injong Thadou Thusoh akonin banung Thusoh dang ho Thadou pa wa ngai tha na nei ki taw hite Thusoh nsima ke ma Vahxhy tu lai ta chil hajing World Cup 2026 semi final la Argentina le England ki chep na dinga hin asu boi thei thuku ki muji hin ki ben na sang ta ki pantan hi Tuzin ka thun ase sa phat ma sa khun risik sunga Assam Rifle te ambush ni gi bol na a Assam Rifle zawan mi ni na thi naw tu kilon hin tu ni chun hetman levin Assam Rifle te an tangkul ka chana ga te kho TM ka som National Highway 1028 khun risik sunga chu se police le BSF amuna ho jing jong hel sa lovin sir operation gang te na bol vin hi je thu so ki mu chan hin koi ma ki man le do be ki se hi lai jin hi thu chin nga jing hin lai ye Rims IMBBS zalasom milanga akon zalasom nga in akal betai 2026-27 akon Rims amasanga MBBS zalasom milanga na hi chu zalasom nga in akal betai Rims IMBBS simnading sit zat akal be hin hijigam sunga sa asulma medical lang simnom simlai hodinga phatsom na len ta pi ding hitai Rim Dental College adong specialization chomchom gu mading dental surgery MDS course simnading academy years 2026-2027 akon hi theding hi tin rims akon hongi phongda in hi Dimapur gam sat to transformer sit ji in boina to u Dimapur gam sat jing lai tin transformer sit ji in mun phabe lai ta lo ji in pi ho gen thi ha sat atho ta bin hi Power department ho sei dan transformer hi puma se hi lo bangin repairing bola rus kalangam povin transformer hi design chom je hi ji chun repairing bol ba transformer tha kha jo ngai to hi tivin sule lai hungwa kin ding hi so de ponte tin power department na kunalam kai ho khan media ho her se IED etenga Assam Rifle personal mi thumin thina to ache sanisim 13 July 2026 Monday ni ko chun Sukubi village sumuke Dima district Nagaland monna attack ji in Assam Rifle personal mi thumin thina to in hi ekiti report na ki mudung juin AR convey ho chu Sukubi village district monna IED attack ji chun AR personal thum chu apet te in a thiubin chule akitong khajong mi phabe umi ekiti na hi chi IED attack hi security force ki attack ni wei chan na hi ta ekiti Zothun security force on sa te in ekim vela chu Dimapur police ki tho in search operation involving hi kiti chule helma bangwin ache sani sim 6 July 2026 ni khojong chun nongsan khron district Manipur muna ambush in AR personal ni in nidan 1:30 PM vel in thina na to hlonin hi Tuina pat koi ma tuilang kol sunga jan khothim nong la duty pading hoti lo ba che thei de loading jan khothim nonga bibi to ke heto lo ba khol ba khale hel sa masan lo ba ki su khale man mo ki poding hi Kolba ho hen koi jong la khunin ko ka ho ajoi lampi ho ake su kan thei tampi ki kam ho ki su kha am le man mo ki po ding hi jem ta hello le pha na kho a kon thu ki do chil hen lang kho jin ka nge zai zot na ding mun thun lel te ni ding jong le ki chol na the mun kha na ki nga pa jing di win abel a her sa hi ve to ki su hi dam na diu le khu soi umlo na dinga hi na ba na hlang sunga phatem lo ba gam sung su thing dinga ki ba do an ho a ki su kha lo diu hi pathen nei bi taw hen Security force on man sa phabe man do akit Security force on Churachandpur district hob sungke Thenjang village munakon man sa phabe man do ve ti impact news akon ki mu thu so chun apong do in hi hi chan chu hi tun la thu so ngai zu muntina Thadou thu so ngai zo se na bon chawin mangpha